Lep pozdrav tudi letos iz komisije, kjer vsako leto turistično društvo prirejamo prireditev, tako smo delali nekoč. Letos je sicer vreme precej slabo, nismo ga pričakovali in vsako leto tukaj prikažemo stare običaje. Pranje je tisto tradicionalno, običajno v blukovem slapu, ki je par minut dlje od te koče. Letos pa bomo pokazali tudi, kako so nekoč delali lesene lestve. Vsako leto probamo uživeti kak tak star običaj in jih prikazati obiskovalcem, da vidijo, kako smo delali nekoč. Pomembno pa je, da prebivalcem predstavimo stvari, ki so jih tu na tem področju počeli ljudje nekoč, da jim malo obelodanimo našo kulturno dediščino. Poleg tega pa bomo prikazali tudi izdelavo lesene lojtre, kjer bomo prikazali, kako so včasih delali lestve, ki so jih uporabljali tako za delo, pa tudi, da so deklete dražili v kakih višjih nadstropjih, oziroma kjer je bil okno malo više in so mogli nekako zlezti gor, da so potrkali na okno. Takrat se je marsikaj dogajalo, tudi kak hud oče je priletel, pa so mogli tisti, ki so gor po lojtri plezali, poskakati dol in se je marsikaj zgodilo. Zakaj tajiš, da sama ti ležiš? Ljubca moja, a si doma? Spala, celo noč sem premišljevala. Nička je prala, grima sem studenc. We're on a holiday to find a lot of quietness, peaceful surroundings, forests, and actually we were living in a cabin with no signals, and yeah, we really loved to stay here and to be here and enjoying the forest and the people who invited us for this traditional meal. And yeah, it's great. I love this area.